Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abarwanyi ba M23 kuwa mbere bakirana ubwuzu n'ibyishimo n'abatuye mu mujyi wa Goma ubwo bawinjiragamo. Mu ijoro ryakeye nibwo uyu mutwe wemeje ko wabohoye uyu mujyi ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo kwambura ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Kuwa mbere ubwo ingabo za M23 zinjiraga mu mujyi wa Goma zakiriwe n'abaturage benshi bo muri uyu mujyi bazikomeraga make. Amwe mu mashusho yakwirakwiriye ku murembaga yerekana abaturage benshi biganjemo abana bato berekeje ingabo za M23 zinjiraga Goma bavugira hejuru kubera akanyamuneza. Kuri uwo makuru avuga ko M23 igenzura Goma n'ibice byose biyikikije birimo n'umusozi muremure wa Goma. Amakuru kandi avuga ko benshi mu basirikare ba FARDC bemeye gushyira intwaro hasi nk'uko babisabwe n'uyu mutwe, mu gihe abakomeye barimo n'uwari vice guverineri wa Goma bamaze guhungira i Bukavu. Guverinoma ya Kongo nta kiratangaza nyuma y'uko Goma yigaruriwe na M23. Umutwe wigeze gufata uyu mujyi mu myaka 13 ishize. Icyakora amakuru avuga ko mu masaha ari imbere perezida wa Kongo aza kugeza ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Tshisekedi 2023 ubwo yamazaga kuyobora Kongo muri manda ya kabiri yahaye abanyekongo isezerano ry'uko M23 niramuka irashe isasu na rimwe kuri Goma azahita ahuriza hamwe inteko ishinga amategeko gatangaza intambara ku Rwanda ashinja gufasha uriya mutwe. Kugeza ubu ntibizwi neza niba ikibuga kinini cya Goma kigenzurwa n'inyeshyamba, ariko mu gitondo cyo kuwa mbere amashusho amwe n'amwe yerekanye abantu barimo gusahura ububiko bwo kuri iki kibuga, ibishobora gusobanura ko kitakirinzwe n'igisirikare nubwo bitazwi neza niba M23 ari ikigenzura. Nubwo hari itarafata iki kibuga cy'indege ku cyumweru nimugoroba, M23 yatangaje ko iyo kibuga cy'indege gifunze kuko uyu mutwe wari wageze mu bice byo hafi yawo washoboraga kurasa indege yose yakigwaho cyangwa se kagihagurukaho. Mongoma, umusozi muto uri mu mujyi ku kiyaga cya Kivu, binavuga ko ari naho uyu mujyi kuri iryo zina. N'ikigo cya gisirikare cya Katino kitari kure cyane ya Mongoma ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu bya gisirikare kuri uyu mujyi. Amakuru dukesha ibitangazamakuru by'Igoma avuga ko ibice byombi bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru ya bimwe mu binyamakuru byo muri Goma aravuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma inyinshi zasohotse. Kuwa gatandatu Kongo Kinshasa yahagaritse umubano w'ububanyi n'amahanga n'u Rwanda. Kongo hamagaje abadiplomate bayo bari mu Rwanda kandi isaba abayobozi b'u Rwanda guhagarika ibikorwa bya diplomasi mu murwa mukuru wa Kongo mu masaha 48 nk'uko bari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yandikiwe ambasade y'u Rwanda yo ku itariki 24 y'ukwezi kwa mbere bigaragaza. Kuwa gatandatu uhagarariye Minisiteri yavuze ko ibaruwa igaragaza uburyo bukomeye bwo gusenya diplomasi. Hagati ariko perezida wa Kenya akaba ari nawe uyobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC Dr. William Ruto yatangaje ko abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango uri mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye guhura bafata umwanzuro ku kibazo cy'intambara kugeza ubu yamaze gushyira umujyi wa Goma mu biganza by'inyeshyamba za M23. Ruto asomye itangazo mu gitondo cyo ku itariki 27 avuga ko ibibazo bihungabanya amahoro muri Kongo biteye impungenge zikomeye kuko hari ibyago byugarije abaturage bitewe n'ibikorwa bya gisirikare birimo no gufunga ikirere cy'indege muri Goma. Perezida Ruto akaba avuga ko yaganiriye na perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi hamwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahamagarira impande zose bireba guhagarika byihuse ibikorwa by'ubushyamirane nta yandi munaniza. Perezida Ruto yumvikana mu Cyongereza agira ati nashimangira ko impande zose zifite inshingano zo gutanga ubufasha kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bigere ku baturage bari mu kaga, kandi nkangurira impande zombi gukoresha inzira y'amahoro mu gushakira umuti w'intambara. Arakomeza ati nk'umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC ndahamagarira impande zose zigize amasezerano y'amahoro y'u Rwanda hamwe n'abavandimwe banjye Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame, bombi twavuganye muri iri joro kumva no gushakira amahoro abaturage bo mu karere kacu no mu muryango mpuzamahanga. Bwana Ruto yavuze ko nyuma yo kugisha inama abakuru b'ibihugu bigize EAC bemereje ko bagiye guhurira mu nama idasanzwe mu gihe kitarenze amasaha 48 mu rwego rwo gutegura hazaza h'aka karere k'ibiyaga bigari. Perezida Ruto yavuze ko umuryango wa EAC witeguye gushimangira ubufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango wa Afurika y'Amajyepfo hamwe n'umuryango w'abibumbye mu gukangurira impande zishyamiranye guteza imbere ibiganiro. Guverinoma y'u Burundi ariko yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko yabajwe no kuba umutwe witwaje intwaro M23 wararushije imbaraga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarindaga umujyi wa Goma. Ingabo z'u Burundi zimaze igihe kirenga umwaka zifatanya n'iza Kongo, imitwe y'abazarendo, umutwe w'iterabwoba FDLR n'abacanshuro b'abanyaburayi mu kurwanya M23. Abarwanyi ba M23 baherutse kwirukana ingabo z'u Burundi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru zihungira mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Zimwe muri zo ntizirabasha gusubira ku rugamba mbere y'uko Goma ifatwa mu rukira rwo ku itariki 27. Ambasaderi w'u Burundi muri Loni Freeman Iratanga yatangaje ko uyu mujyi ugiye kubamo akavuyo. Uyu mudiplomate yabwiye abahagarariye ibihugu bigize aka kanama ati uyu mujyi wa Goma ugiye kubamo akavuyo, yongeraho ko umutekano ushobora kuzamba mu karere kose Burundi na Kongo biherereyemo. Ambasaderi Iratanga yatangaje ko ntacyo kanama Karoni gashinzwe umutekano kari gufasha leta ya Kongo ikomeje gutsindwa na M23. Yongeraho ko itegeko rigenga ubusugire bw'igihugu riri kuvogerwa. M23 ifashe Goma nyuma yo gufata umujyi wa Sake tariki 23 Mutarama. Abasesengura iby'intambara bagaragaza ko umujyi wa Bukavu ushobora gufatwa bidatinze. Hagati y'imfungu 2400 zaturutse gereza ya Munzenzi iri mu mujyi wa Goma
intara Kivu Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Video yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza imfungwa nyinshi zirukanka ndetse zisakuza. Kuri iyi gereza humvikana urusaku rw'amasasu menshi, hanagaragara umwotsi mwinshi waho zasize zitwitse. Izi mfungwa ziturutse mu gihe abarwanyi ba M23 bakomeje guhanganira n'abasirikare ba Kongo FDLR n'ihuriro bazarenda mu bice bimwe byo mu mujyi wa Goma. Ingabo nyinshi za Kongo zarambitse intwaro, zimwe zihungira mu kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'Abibumbye MONUSCO, izindi zihungira mu mujyi wa Bukavu zinyuze mu kiyaga cya Kivu, izindi zahungiye mu Rwanda. Gusa haracyari ingabo nke z'iki gihugu, abarwanyi ba FDLR na bazarendo bakomeje guhanganira na M23 muri ibi bice bagamije kwisubiza uyu mujyi. Havugwa kandi ibikorwa by'ubusabuzi ku ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Gereza ya Munzenze yari ifungiyemo abantu benshi bakurikiranyweho ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, barimo n'abafatiwe mu bikorwa bitandukanye bihungabanya umutekano mu mujyi wa Goma. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika, banitswe abategetsi mu karere ka Rukungiri bifatiye mu gahanga barimo batatsindishije abanyeshuri mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza, babasaba kureka akazi ko kwigisha yo kugakora nabi bitwaje ko bahembwe ntica ntikize. Babibutsa ko ntawe leta yashyizeho agahatungo kuri ibizamini by'akazi ko kwigisha. Imibare igaragaza ko abanyeshuri 188 batabashije gutsinda ikizamini gisoza amashuri abanza muri kano karere ka Rukungiri. Ibifatwa nk'igisebo ku barimu bahembwa imisoro ya Rwanda batabasha kubakorera ibyo bifuza. Mu gusobanura icyaba nka nyirabayazana wo gutsindwa kuri abo banyeshuri, bamwe mu bategetsi bavuga ko ari ibintu abantu biharaje ko bari mu mashuri ya leta bahembwe ntica ntikize, bikaba urwitwazo ko abanyeshuri bagomba gutsindwa. Umwe mu bategetsi adaciye ku ruhande yatunze urutoki abarimu abasaba kureka akazi ka leta ko kwigisha, kuko ko bahembwe mu make bagaya ntacyo bayakoreye ari ubusambo nk'ibindi byose by'ababyeyi muri Uganda, kandi umusoro w'abaturage ukwiye kujya ku bintu bifatika. Hari uwagaragaje ko leta itigeze yicara abantu rwakanu ngo ibategeke kwigisha ku ngufu, aribo baje gusaba akazi kandi amafaranga bahembwa bari bayazi, abasaba kukarekaho kukica bitwaje umushahara muto. Uwo mutegetsi yavuze ko abarimu bakwiye kugaba ku Karubanda kuko aba banyeshuri batsinzwe biyongereye ku bantu batazagira icyo yimarira mu buzima busanzwe, ababyeyi barabazanye ku ishuri bazi ko baziga nk'abandi. Ku rundi ruhande ariko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko mu myaka 39 amaze ku butegetsi ubukene mu gice ibintu mu gihugu nubwo yashyizeho gahunda nyinshi zigamije guhangana nabwo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko nubwo umukuru w'igihugu amaze imyaka myinshi ku butegetsi kandi abufata mu 1946 intego ko ari uguca ubukene, ngo bisa naho ntacyo yakoze mu byamujyanye mu ishyamba, kuko imibare yavuga ngaho yerekanye ko abanyarwanda 33% baba mu bukene butagira icyizere cy'ahazaza. Perezida Museveni avuga ko ubukene no gutera imbere ari ibintu bibiri bitandukanye, agahamya ko abanyarwanda usanga bamwe bateye imbere ariko badakize kuko ngo ari abadakora ku ifaranga. Uyu mutegetsi mukuru muri Uganda avuga ko ari gushaka kuko aziyamamaza mu yindi manda itaha. Yavuze ko agera ku butegetsi igihugu cyari gifite ubukene butigeze bubaho, bikaba ngombwa ko abasirikare abasaba ko bamufasha kongera kubyutsa ubukungu bw'iki gihugu bwari bwarazahaye, ubu benshi babasha kurya nubwo badafite ubukire bugaragara. Mu myaka 10 ishize Perezida Museveni avuga ko yazanye gahunda mu gihugu ituma abantu bakora ku mafaranga, kuko muri icyo gihe abantu babagaho batazi uko buzaki bameze, ariko ubu ngo nubwo hari abataragera kuri urwo rwego hagaragara impinduka. Ariko bamunenga avuga ko ubukire avuga ari ufite ndetse nabo mu nzu ye. Uyu mutegetsi bavuga ko yavanye abasirikare muri gahunda zo kuzamura abaturage babavana mu bukene, kuko ngo ubusanzwe baryaga ruswa, ariko batavuga rumwe na Perezida Museveni bavuga ko muri guverinoma yo kwinjiramo ubanza kuzana icyangombwa cy'uko uzi kurya ruswa cyane. Ndetse umuhungu we Jenerali Muhoozi Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda aherutse gusaba abanya-Uganda kuzajya mu myigaragambyo mu kwezi kwa kabiri tariki 10 bamagana inteko ishinga amategeko ashinja kumungwa na ruswa kurusha ahandi muri Uganda. Daily Monitor yavuze ko ubutegetsi bwa NRM mu 1946 bugiye bwavuga ko bushaka kurandura ruswa, nyamara ngo ruswa iri ubu ngubu kuko no mu biro bya Perezida Museveni ivugwamo kandi ari perezida. Nk'ubu umugenzuzi mukuru w'imari ya Uganda iyo atsindagira uburemere bw'iyi ruswa avuga ko buri mwaka w'ingengo y'imari ibarirwa muri miliyaridi 1000 z'amashiringi inyerezwa utaragera ku baturage, ibyo agaragaza nk'ibyagoye Perezida Museveni ku myaka 39 amaranye ubutegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika, banetswe abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi muri Kenya barwaniye mu kiganiro cyacaga kuri televiziyo bari batumiwemo nyuma yo kutumvikana ku ngingo baganiragaho ubwo bari kumwe nabo mu ishyaka ODM batavuga rumwe na leta. Ikinyamakuru The Citizen n'igito cyanditse ko Depite Gasoni wa Muchomba uhagarariye Kiyambu mu nteko ishinga amategeko yavuga ko abadepite bo mu ishyaka rye UDA iyo hari amatora ku kintu runaka mu nteko ishinga amategeko bahamagarwa bagahabwa amabwiriza y'uko bagomba guhitamo. Anatanga ingiro ko ibyagize n'ingaruka ku bantu nka Rigathi Gachagua uhoze ari vice president urutse kweguzwa. Mugenzi we Jane Kagira uhagarariye IKP we yaje munyemuza avuga ko nta na rimwe arahamagarwa yerekwa ko agomba gutora mu nteko ishinga amategeko, agaragaza ko mugenzi we wa Muchomba abeshya agamije
baje guca igikuba kuri televiziyo. Uwamucomba yagaragaje ko mugenzi we adashaka kuvugisha ukuri, asaba ko bazana ibimenyetso bifatika birimo amashusho aba mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko yerekana bagenzi be bitaba telefone zibahatira ibyo baza kwemeza. Uko gushyamirana kw'abadepite, umwe agaragaza ko inteko itigenga, undi agaragaza ko yigenga, ngo byabaye ngombwa ko uyoboye ikiganiro bajya hagati kuko bashakaga gufatana mu majosi. Hari amakuru avuga ko mu gihe cyo kwanga itegeko ryongera umusoro muri Kenya, bamwe mu badepite byari bizwi ko batawukozwa ngo baregerewe mu gihe cyo gutora telefone zituruka mu biro bya Perezida Ruto zibashyiraho igitutu birangira batoye, ngo ari nabyo byatumye abaturage bajya mu mihanda kwigaragambya bashaka kwivugira kuko abo batoye batabavugira. Byaje kurangira n'uwo mushinga uburijwemo.